Tēnā koutou e te whānau. Ko Crystal ahau. Greetings everybody, I am Crystal and I will be helping you with the pronunciation of each of the Te Reo Māori alphabet magnets. Nā reira e hoa mā, piki mai, kake mai, karawhiu atu. So my friends, jump on board and let's get into it. Āporo. Ā-po-ro. Āporo. He āporo mau. E-kara. E-ka-ra. E-kara. Rere ai ngā e-kara i te rangi. Heki. He-ki. Heki. Ka puta mai te heki i te heihei. Ika. I-ka. Ika. Kauhoi ai ngā ika i ngā moana me ngā awa. Kea. Ke-a. Kea. He kea whakatoi no Aotearoa. Marama. Ma-ra-ma. Marama. Tia ho mai ai te marama i te pō. Nane nane. Na-ne-na-ne. Nane nane. He nane nane, kaha ki te peke, kaha ki te piki. Ngata. Nga-ta. Ngata. Tino pōturi te haere a te ngata. Oma. O-ma. Oma. He pai te oma mō te tinana. Puti puti. Pu-ti-pu-ti. Puti puti. He a tāhua ngā puti puti. Rākau. Rā-ka-u. Rākau. He rākau teitei, he rākau kaha te tōtara. Taiapa. Ta-i-a-pa. Taiapa. Me peita te taiapa? Ua. U-a. Ua. Kei te heke mai te ua? Waka. Wa-ka. Waka. Hoia tō tātou waka. Whare. Wha-re. Whare. Nō tātou tēnei whare. Nā reira e te whānau, I hope this video has been helpful in supporting you with the correct pronunciation of these Te Reo Māori alphabet magnets when using these with our tamariki in your teaching and learning environments.